Nah, emang masakannya kagak enak. Kagak lagi main apa masak. Genjer, eceng, sampah kebun mulu yang masak. Udah nunggu mau enak makan. Kenyang ya kagak. Orang masak yang pantas-pantas kek, apa pizza kek, apa kek. Masih ngoceh aja lo. Enggak. Orang mau bersyukur Bang, bini udah masak buat congoran lu makan. Iya. Ini gue ayam enak banget ini. Tega banget lu Bang. Emang gak, nih makan aja nih, terus nih makan ya, makan. Makan, orang bersyukur, bini masak. Makan, nih makan nih. Orang mau bagaimana ke Bang hargain. Dalam masakan gua runtah kebun. Emang adanya itu Bang, orang mau bersyukur. Pedes banget ini, ambilin air apa? Bodoh amat. Buset, muka gue cebret sama mie ayam. Ya. Lagu pedes ke muka-muka ini mah. Tega banget lu.